Trumpa thilti in khovelang hor nging mek Israel sipaiten Gaza Strip acheng te chwa fai tir turin ma an latran Tunkar tholenia US President Donald Trump le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ten is room White House a ulukta ka anin kom nu a news conference a Trump patho soi chuan khovel abara khain khovel angor nging loi mai Trump le Netanyahu thilti hi dem tu antamin Middle East a US thian tharam Egypt Jordan Saudi Arabia le Turkey le Palestinian Authority ten andem le a EU Roma America thian tha Spain Norway Ireland, France baka UK po in cha antilaw. President Trump chuan Gaza Strip a Palestinian magtadoi ni don chen na bial Palestinian mi firfiak Hamas le Islamic Jihad etc haute thunun thin chu US in lak vek mi a nei zuya thunun atum thu le indona wanga Gaza Strip cherem rum te chu ral thom lo om le mi firfiak lo om te nen 10 veka khopui nuam tak tuipui kama zanlai the film don theina nuam tak van ko thler ang don nuam din chaunan a thattur thu tele Gaza cheng tuna Hamas le Israel in dauna wanga anram then oma no engemo sa dral tlan mek te chu Egypt le Jordan rama in beng bel ngala Gaza ker to lo mai turin atia he thu hian Muslim Arab ram te atithin urna sa hle Trump chuan Gaza Strip chu Riviera of the Middle East ni tura soyin Thamwang taka mi te chol hadam na mun America ram en kultur angin asoyani Prime Minister Netanyahu la in Trump thil rahman chu athop na samaya Israel in US President Thian Thaber anei chunti in afak Israeli Defense Minister Israel Katsuan Israel sipaite chu Trump thil rahman angin Gaza mi puite chu an omna tanga son chuak turin ma an lameka IDF ne na Gaza mi puite chu mani du thu a Gaza Strip chwa san tu te konghon sak turin thu apingalani Israel Katsuan Trump thil tum soi sel tu Ireland Spain le Norway ram te chu Palestinian hotel dong songa ngei vena boy pui turin X Twitter atangin acha zuyani The Wall Street Journal chajin bu chuan Trump le Netanyahu in biak ma de yin Trump hian Gaza Strip nei tumna alo nei to ani ati hetianga Trump bathil rahman dan deuh hi amak parang kachak Jared Kushner chuan man deuh khan meeting poimo taka alo choi chuak thoi to ani Trump bathil tuma wangin then kha chuan nam bill chi then fai tumna ethnic cleansing ani a UN dan phallo le khaplat ani anlo ti ve bok US Congress member zinga Liberal Democrat haute chuan Donald Trump chu impeachment nei tumin malakan lo tum ve mek boka hemi a aphu saber chu AI green ani Trump hi a president voi khatna kha Democrats thunun House chuan impeachment voi ni nein an pai thazo lo ani kha Tuntruma hian House le Senate chu Trump Paul Conservative Republican Grand Old Party GOP anti mai te chuan an thunun ve ani Trump hian ngei angreng takin Senate Democrat pachal le ho tu berchin Senator Chuck Schumer chu a truth social platform atangin aron kap thlaka Palestinian mi pui Chuck Schumer te ang chuan din hun thazok le chen ho na thazok le himzok na nein an hlim hle don ani ti inaziaka Senator Schumer hian Senate an thunun lain Prime Minister Netanyahu chuan nikoma US Congress a thu asoya ma se kutking mevin alo chibai du lawani Gaza mi puite mun danga son chwa tumna chu Palestinian hotele Arab hoten an du lo hle ani Trump chuan kumin January ni somhnia White House ron lwa le khan thupek engi mazata ti chuak ngala US sadan lava pemlu chu Mexico le Canada changa ludru ramri ven him thatlo wanga tam tak chu bungrolak lu a chha sang tak lak atiama Canada le Mexico hian US bungrua anramalak luwa chia lak let ve antuma borwa kan nei de hatmana ma se Mexico le Canada te hi atlom de zo ka tangin tuai o an chwa wangin che in lak ton sak chu ti ri lo ni se ti in US Canada le Mexico ram ri ero ven himna thazo ka kalpui anin tiamani Mexico phei National Guard le Army sing khatte chu US nen anin ri na lai Ciudad Juarez muna dan lavalu dru tamna veng him turin sipai antirlu tran to ani Sky News chuan Ciudad Juarez area B ka sipai sang khazarok somnga da anni ang ati British Ambassador to US thar tur tunma a Donald Trump soi chachin tu Lord Mandelson chuan Washington athleng to a Trump admin ten anlo pom donem ti anla soi ri lo Lord Mandelson hian Trump alo lalle ta ka wangin tunma a alo tongkam Donald Trump mi hlo om white nationalist le racist ati a khovel tan alo omani alo ti thin chu thupa cho in Trump hi muithlum takin aron fakle to a
ma se Trumpa khonbol upate chuan Lord Mandelson hi lo lak lu an du don lo ni in an soi Lord Mandelson hi UK a Labour Party sarkar wanglai Prime Minister Tony Blair huna khan mithil ti thei tak ni in minglema Prince of Darkness thimlal fa party hial ani thina ni tuna Lord Mandelson chuan no pang chetong kamin a thlak takin kalo tong chhuaka katiswal chiawa ani Trump chu midik le thatak nice person ani American President ne zinga miril rutluang tak kapuitlin nu a kashiat chuna ni ativel to ani Trump chuan tuna US sarkar lai puithunun federal government nuaya Department of School Education chu ti bo atum te ani tin USAID ramdang anjan puichiam thinna State Department nuaya mi kumtin US dollar tluk le ding on somruk chuang an semral thinna USAID agency chu ti bo atum bok Reuters News chuan Trump admin chuan UN peng pakhat WHO chwa san le tranpuina an pek thin ti top nu UN peng pakhat UN Human Rights Council po chwa san an tum ni ina soya WHO chu tuna Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hun top hun kumsang ni somni pasari pia US chuan WHO chu thununa lak an tum bok nia soyani WHO chief hian khovel ramdang te chu US ne na WHO chwa san lo ram turangen turin aphutani US hi sum tho tamber thin za som thum panga tanga somli vel tho thin ani funding an ti top chuan khovel ram re theiten risel na konga antuar hle turin an ngai ani Trump chuan tun haya patil transgender anti mai mi pa mechia in siam in leta ngai hoten athletes sport lama antel khapna thupek ati chuak boka tuna tangchuan mechia te infiam na chu meche tan chawani to ang ati hei hian Olympics thleng hmong ani tura an ngaya du lo tu anom nual bok Olympics hi US in a thleng dona chuta chuan patil transgenders anga Olympic Games satel tumte chu US hian an ramlu phalna visa apek du lo chuan ram then khat ati boy hle tura ngai ani Guantanamo Bay Cuba rama kem X-ray ti chin Khovela Muslim firfiak Al-Qaeda le Taliban turut zwal khumkhom na po US dan lavalu ru te da khom nan chei that me ka ni mi sang thuma tanga sanga vel da thei turangai ani Trump admin hian America Ramadan lavalu ru te thian fai mekin chung hote chu US military thlone in an local na rama an thon kirnwal to Indian mi za chuang po run thon kir an ni to ni China chuan Trump an tun haya trade war apuan chu athung rul ve ngal to tin Gaza Strip ro chun tuma athil ti chu na satakin asoi sel ngala Israel le Palestinian te inkara two state solution turin malak to ani chu kalpui zel turani ti in Gaza Strip chungchang chu political bargaining chip ani lave ati saka Palestinian mi puite chu an rama him takin an khosa in an cheng turani anti China hian Trump thil ti te chu World Trade Organization WTO complain the luta America che danvel chu WHO tu thlung bo chiana thil ti ani ati Trump hian China tanga thillak luwa za asom chia lak tur ati China point US tanga an thillak lu coal LPG crude oil farm equipment le trucks vela za asom panga chia lak turin trade war an puang zui ve bokani Gaza Strip chu US in ane saktumna chu Muslim ram Indonesia Malaysia te po inandem hle EU ram Spain Norway Ireland le Jordan Saudi Arabia Turkey le UK po in andu lova Russia China le Germany po in huat na thar le tor na thar thlen tu mai ani ang antivebok Israel mi puite ero chuan Trump thil tum hi an thloptlang puite ani President Trump hian Trump masa khan Israel 6-day war 1967 na unlock Syria ram Golan Heights an obzui mun chen khat chu Israel rama apompuya CIA le State Department in Khovel me pan siam thara an chuan tir ngala Khovel in adem luyan kha Gaza Strip chu US ta alo ni chuan Israel ram pu in a him phale turanga yani Israeli Defense Minister Israel kat chuan Trump thilti chu huai sen thlak ti in afakle Gaza Strip him ichen khachuan Israel ram chunga open air jail run thimani anlo ti ve mek bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fox News nena Trump thilti chu fakin Gaza mi pui adu piangin Gaza Strip chu an chwa san theyang atimya mai city lalrin oma